Ya me turun ikan. Wala. Salah wali sabi ko, sakit lang nakatulong natin. Sir. Tunggu na dulu. Hah? Ada enggak? Ada di gua mau. Marah menit ang tala saya. Betul, betul. Classroom teachers quarters abolition block kan tu. Okay? Okay. Classroom. Fokus lagi. Everyone gonna sit makan ini. Kamu sini saja. Bravo. Ya. Sampai saya bikin hobi. Kunin ko sulit. Kunin ko sulit. Aduh, kembali secondary school. Kenapa kena kasih $6 lagi? Untuk tema periksa. Iya, kumpul orang. Masak na nito ba ito? Sa kanin sini po izin. Kita siri. This is the meal. Pwede rin yung outfit ng mga tulong. Kung ako, kung ako petawin na. Kami na may project yung wala lang. But Yeah, but it 55 top of the kasaya. 55 pasri. Kaya nakukuha nila nakatulong or maybe we get 100% pasri. Ha?
Ini kok sih? Sudah kayak tadi. Iya tadi saya pikir soalnya, kok bisa mikir itu sama kata tunjuk. Lebih bagus. Kalau kita sebagai sebagai lagi kan. Santau saja. Sangat beristirahat, mengenai itu sambil Gimana mitri? ada coach kemana orang itu? Iya. Boleh belum sini dulu ya? Kalau dia suka main pilih main di kamera ya. Ya sampai pada kita mau kita mau ini. Oh, nggak di situ. Iya. Kamu nak apa pun dari pen. Kaca pun langsung dah belum.